Prva stvar što sad radi Opštinski odbor Srpske radikalne stranke je prikupljanje peticije za oslobođenje profesora doktora Vojislava Šešelja. Mi kao opštinski odbor smo do sada na teritorije opštine Inđija prikupili oko 6500 potpisa i ta akcija se nastavlja. Do sada smo pre svega radili po sistemu od kuće do kuće i od naših članova simpatizera, ali i svih pravdoljubivih i slobodobnih ljudi dobili taj potpis, a sada krećemo u akciju kako je došlo ovo toplije vreme i da organizujemo punktove i da javno prikupljamo tu peticiju. Do sada smo te punktove organizovali u centru Inđije, zatim u Beški i ovih dana ćemo to organizovati i u Novom Slankamenu. I to je jedan naš mali doprinos oslobođenju Vojislava Šešelja i njegovoj velikoj borbi koju on vodi za istinu o stradanju srpskog naroda. Druga tema sa kojom smo danas hteli da se pozabavimo vezana je za lokalni nivo. Nama je žao što je takva odluka aktuelne većine u opštini da nema javnog prenosa sednica Skupština opštine Inđija ili bar odloženog, tako da ćemo mi u narednom periodu naći neke alternativne načine da obavestimo građane šta se sve dešava na toj Skupštini i koje su tačke dnevnog reda koje najviše interesuju građane opštine Inđija. Ono što je izazvalo poprilično interesovanje i ta vest je procurela ovih dana po gradu, to je da je odbornička većina podnela zvaničnu inicijativu da se investitoru, odnosno vlasniku firme Trade Unique, dodeli zvanje počasnog građanina opštine Inđija, a čak je više puta u diskusiji pominjano da mu treba izgraditi i spomenik u centru Inđije. Mi smo uvereni da do toga neće doći, da će prevladati zdrav razum, pre svega da i taj gospodin koji je vlasnik firme Trade Unique da neće pristati da učestvuje u jednoj takvoj lakrdiji. Ako do toga dođe, Srpska radikalna stranka će se zaista svim silama, nadam se uz pomoć velikog broja građana, suprotstaviti jednoj takvoj besmislenoj i, moram da kažem, suludoj ideji.